Yebo, ingane zawethu impela sibona laphana kudaba kulingenayo liveza ukuthi umfundi ka-matric wesifazane usebhunyelwe ukuza kwabo wesilisa ngamanzi abelayo ngoba-ke msola ukuthi-ke uye wamthintathinta-ke izinqa khona le eLimpopo. Bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu-ke ngicela manqane nginibingelele kuyona-ke imibuzo sithi MTV sithi nje uma siqala ungene kuyona ishaneli ake wenza kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell khona zithola zonke izindaba eshishayo nazo-ke ezithrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela sibona laphana kudaba lwesifazane-ke owenza umatric njengoba-ke sebhunyelwe phana kuza kwabo kowesilisa-ke ngamanzi abelayo ngoba emsola ukuthi-ke uye wamthintathinta-ke izinqa. Kanti-ke wengane zawethu impela yena-ke lo wesifazane-ke usebizelwe kamaphoyisa njengoba-ke impela-ke sezidokiseni-ke futhi kulindele ukuthi-ke avele kusasa-ke enkantolo. Kanti-ke wengane zawethu impela ngokwembeko kuvela ukuthi-ke yena-ke lo wesifazane-ke uthema ngaba engena lo wesilisa-ke wabe-ke semhlangabeza-ke ngawo-ke amanzi. Nabo-ke kungaziwa-ke wengane zawethu ukuthi yena-ke lo wesilisa-ke umthintathinte nini-ke izinqa kodwa-ke impela-ke yena-ke usekhalelwe-ke amasongo kasigonyela. Kanti-ke wengane zawethu impela abantu mabephefumula phana-ke ezinkundleni-ke zokuxhumana bathi-ke ekungenzeka ukuthi yena-ke lo wesifazane-ke wakwana ukubezwa engokocansi isikhathi phambilini manje-ke uthi makaba-ke emthinta-ke kwavisane-ke wavuka-ke impela-ke isilonda-ke bese ziphola. Kanti-ke wengane zawethu impela-ke abanye-ke besifazane-ke abe bekhomenta phana-ke wona amakhomenti bathi cha impela-ke yabona-ke ayikho-ke into ebuhlungu njenganokubona-ke umuntu ekuthinta-ke impela-ke into yokuhlala uthi hey impela-ke leyo nto leyo-ke iyabasela kakhulu futhi-ke ayehlukile nokuthi ubone-ke umuntu-ke wesilisa-ke ekumana ekubamba-bamba-ke izandla. Hhayi-ke bafowethu impela-ke benjalo-ke indaba phana-ke ezinkundleni-ke zokuxhumana-ke abantu-ke be-react-a-ke kusona-ke le story-ke somfundi ka-matric-ke othi wabhunyela-ke uzakwabo ngawo-ke amanzi abilayo. Kodwa mina ngimboza sithi MTV bafowethu ngithi nje angivumele ngihle ngobonda idibane yona ividiyo elandelayo.